Om Swastiastu. Wastan titiang imade dedis pandana saking kelas 11 IPS Siki jagi pacang nyeritayang ini satwa ibawang ken kesuna aingge aksamaya. Ada katuturan satwa ibawang teken ikesuna. Kacerita ring paumahan ada anak makurenan lelah pianak dadua luh ani kelihan madan ibawang ani cerikan madan ikesuna. Ibawang teken ikesuna bikasne metungkasan pisan. Ibawang masalah becik tur demen nulungin timpal. Ikesuna mabikas corah tur sing demen nulungin timpal. Kacerita memene lakar luas kepeken dunena pianakne nunang padi nyemuh nebuk pangkanti apragata. Disubane ibawang nunang padi tunena adine ikesuna nyemu kesuna dong jemuh je padine mesaut landasi kesuna. Nah jemuh bemalu nyanan icang je nebuk. Disubane ibawang sud nebuk gelunina lantas adine kesuna dong tebuk je padine mesaut bini kesuna. Nah tebuk pemalu nyanan icang jeung lesung. Disubane ibawang sud nebuk gelunina binadine kesuna dong lesung je padine bien mesaut iksuna. Nah lesung bemalu nyanan icang jeung ngindangin. Kan dikenyel ibawang ngorahin adine tusing pesan ada ane kalaksanaya. Sedek dina anu ibawang lakar manjus ke tukade samilange ngabejun anggone ngalih yeh. Ikesuna mapan tahu memeni lakar teke uli peken wape ibane banowat pangkadena bareng tuyuh megai. Disubane memene teke uli peken raos ngantasi kesuna. Duh meme lacur pesan meme lelah pianak buka ibawang tusing pesan ia enyak nulungin icang megarapan nyanan yan ia teke je siam nasne benya hangat saja gedeg memene laut ngai hangat. Disubane ibawang teke ya saja siama ban memene meduluran baos ane kasar-kasar tun nunung ibawang ongkona mekalah uling umahne. Laut landas ibawang mekalah uling umahne. Kacerita ibawang matemu ajak icuk kuning tur mabaosan. Weh ibe curcuk kuning ngudiang koni icang hidup di gumine. Icang je tuare lah nyame yan ibe tuah lege je amah je cang pang mati.
Lantur i bawang membawasan aja i cerucuk kuning cilalongan dong gotol je nas wakene saja gotol je pesu mas-masan gitu selanjutnya nih di subane i bawang liu man mas-masan mulih lantas ieu kumah dadong nih kacerita i kesuna lakar luas kepeken itu ia metemu mokne i bawang tur metakon bawang di Jawa aman mas-masan cerketu lantas orahina i kesuna caman uli curcuk kuning itu lantas si bawa kesuna metu keloban tur mulih ngongkon memening ngaenang i hangat nitik tur nunung uling umah nih itu lantas kacerita i kesuna metemu sarang kedis curcuk kuning cilalongan ijang dot pesan melah mas-masan cara i bawang dong cotot dia nasyang saja cotot nanging boye je mas-masan nanging ulat lelipan ento ane ada di awak nih aing asa punika daging satwa sane preside atau titiang undang pikayun undang satwa cerita punika wantah ada pesan iraga ngelah kena berangti ajak timpal tapi malih ajak nyama pedidi puputang titiang untuk pramusanti. Om Santi 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 Om.